Tekane gai ki patti ki basngi wala de ki patti ki bakhut ki bayu long bakla. Manong ba patti jing ki bakhut ke babiang ke babit nadong sadong teh long bakla. Upai bahi bor-bor apa pikiran persya yano keren persya Soekarno keren persya yo presiden na yo prime minister na terkum julong upai ba kalong hi ba bor-bor urus ngusung-sit ha bakren persya. Bor-bor upai ba ah pikir dewi ke junduna ke bakla wir saba ya ki ba pila lebha pila trisutom pila leban cakri upai ba umdai itan kalong rukum taha kan ikis. Hadian kajing klano UMP Barim jong ka Shillong Parliament Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon kajing penkre bar kajing ya lenti jong ki kato kat ne ki seng san perthai ki balasai ya la ki kertong jong ki na kabenta banyakun hagan ne ke election siteng samoy banjit ya UMP Lok Sabha na ka Shillong Parliament Constituency kalaya chat chakmat bat kumbala sakhi lengba ki jingelang pat ba balapelong haki jaka ba pher jong kari khasi jantia kalalong ka ba shongship bha ha ka ba ki kertong ki lapen pau hakmat ki pat ba yala ki jong ki mat ki jura bat kinya ki jutang henry ha ka ba khadu ka shong pat ha ka jing start bat ka jing pen shong nongrim jong ki pat ba habreng kita ki kertong yano en pha ban mi khmat kumu MP syakaying dorbar thau an Lok Sabha bantuat jingmut bat kumju kum kajing ai jingmut syaki pat ba jong kari khasi jantia halor kumno ban pensyong nongrim da kajing start habajit ekinong mi khman uwei na kirang ba nakathan ribhoy ubadeiru uwei na kinong yalam balarang ba bha hakakam seng san perthei ulami syakmat ban ai katu ne kisimbo jingmut syaki pat ba hakabayade bat kajing pensyong nongrim bha habajit ekinong mi khman habakren ai jingmut kidon katu ne ki kentin jingmut ki balami nakasur jong u lese kabala banso ya hap syaki babun bat lese kindon bru ki bomso ya hap ya ki kentin ki ba ulakren ula ong kumne ha ka politics ban kambet badai tang maki ki bakhun kalong ka babakla Henry kalong penban kum kabasyu penksan yalade nangta ula ongru kumbalong hakine kisngi kipor ki bamenta ki babun hi ki patba ki juk hamshong shit bat no bha ka jingen syakita ki bala ban kentho lane persya ekiwei bat kismu tenat ru bat sngap tang ya ki jing bakla Henry kim tre pat ban pet ye ki kam ki babha Henry don ru pat ki riu patba ki ba pensyong nongrim da ka ba pet ye ki kam banyo sngo khambun bat khambnya ya ki kentin ai jungmut jong une urang ba ale ngine ngap ya ka jingkren ai jungmut jong u ke ei ka ba udon ban ong hapdeng jong ilang baro kipat ba To kabanangkong isngo de ban ong kumne kabanangkong hi ban kentu ya pai ba aba udai ban yale tebut ban simta nama harbangin lap ki don ki konstitusi ki ba duna ba ka pasutimo kemudian wi pai ba ki don ki bung sutu ki baong ba na job unong kajuhi job menor ngatang kumne long kamun bakim sutu ngidi ban sutu ba ki ban simbenta galusan ban yale sekaju tebut bat ban perkhat nya ban bisyar nya sya ban sebi kebut te kebaar kalong ngidi hi ban pe ya ubriu bat haga juga pori parti ka kentin pai ba ka ba kami ka ong borbor di ubri babah te ubri te boro ubri babah pa kamtang politician ni ya ke jungduna jung uru uyule ban pembet uyule ban long ubri babah te ban ong ba utu babah utu busniu te aga politik me ha bare boro ki kandidat ki dehi babah ta mangidi ban pai ba ngidi ban yo ubri bakren ubakren ya ke sisha bat ubanut ban kren ya ke isu ki bayada ya ke ri ba ke benriu kamtam ya ke benriu ju ke berit pat bat ubadan ka subkren hi gane ka subkren ru ngidon la ka jong nga kren ya ke ju ka subjek utu kren ya ke ju subjek rai mar ngam don sub
ngamla ban pen kongu yakin ki per member utai par ukran ya gaju ke bang kran ri udon kasap ula ban pen kongu te ngide ban pe yo bru bodan katu kasap kran hamba ukran kamun ki bru ki sengap kongu te ga bar ngide ban pe siakan no ke parti ke baklan ke ba kham ya bun bru kala ban long ha ka rolling kala ban long ha president tang ba bandon ha ke parti ke ba kham he pa pada ngidon makna president ru bakran kaklang kamut ngidon kinong kersan nadin te hakine ki parti rit inde ba iben re kashe long hikum ta ba ndon nong kersan ladang akran ru bomdon nong kersan te galong sabai na kajing kran junga te ngan shua jumut uriu kran bat banut ban kran subuh lada udan ha katukroling ke ba penmi kina ki isu ki belong persya ya kejai bener jong ru ukran persya kumbelong ba asan bor sulai ma udan ha ke BJP Andre baga BJP ke penmi ya kirul ki an ki ba persya yang kirit pat ukran persya baik abaga BJP ke penmi ya ka ano ka an ba persya yang Kristen ukran persya baik Andre udan ha ke BJP ukran persya baik kumutu breu te kumbalong ba Ricky Sengkon ma kuar dor boleh utu pat udan kasap kren udan ka perti ke barit Andre ukasap utang sukren ma kamu baro ki ya sengap nakan kiwe pat pi parlemen kala kampalat banyak kidor barsnong la suye perta la suye tabe gimi tengi don kam ubre udan kasap kren bat ubadan ka perti ke baklan te nilai sengau di kerteng jegini kandidat minta laban dong bagi degi urung ba sudah mo nakaliang gabi pipi ba marbo nangta nakini regional ba ngap kenta mo pada lawyer nangta nag NPP ba nungwaj te nagungkas ba pala te baru kidi kirung ba ki ba labiang rniang te ngidan kam kum uta bru uriu kren ubadan kasap kren bat badan ka perti ka baklan tapi gini kisap kren ro ngidon arukom nganang ban kren paiba ban job election hendai nda poha assembly lan poha parlimen pat ngam nang kren ki don ro ki rurung ba belum kumta ban job election kasuk ba namar ban penbit paiba banong kumne kumta kasuk ba andre ban kren ha parlimen lan ha assembly ada umdeh ubri budan kasap kamut kata kadai gajing junga kalong ke NPP namar kadon sekaliang surkarmo wala da kamiasno ya BJP ru kadon sekaliang ke bayi di perlok kamu ngihaban perkar ya kini ki development mar karukom ke jinglong hari India jungi ladang imdon ke jing ya telok bat ketu ke parti ke basin syar kamu ba stomba ban yo ya ki development ban yo kambun ga pisa kidon ki ba sengaja bagi parti juga kalau nggak bakut, nggak babah, nggak bala ban cakri. Te baru ki parti kian ya lalu kata nurim, kian ban pen kuya ke jumpam sab, ban naik ke cakri ke bakut, ban cakri hoki paiba, baru kian hikum ta, bat kimud hikum ta. Te ban ong ban la 100% ngam tarai bagan ono parti kan la. Te kadon ru kan kajing pendon kam bakla habi baru ti parti ki ya shim kerteng jomblay ki shim kerteng jomblay to blay nung tahu dan ke parti jangi nung tai ublay te usngap ya gania bat upai ke mesim gen usngap ya gania ke badai bat upai ke mesim ke bakuitnya ke ba kenar sabna lada kumba fikran kadon ru kalung kumta te ublay usngap te hakamat paiba fikran halonut pat fitau do kumai te ublay tu pedang ra kata kade jungi te kane gai ki patti ki basngi wala de ki patti ki bakhut ki bayu long bakla
manong ba parti jing kiri ba khuj ke ba biang ke ba bit nadong sadong teh kalong bagala adong ban ngin persyang kemot kedai rai bandong bang parti jing kiri ba khuj ke ba baha ke ba biang nadong sadong teh kedai ga justu bakla na kedai ke basu pengsan ni lah deh kedai kata upai bahi bor aba fikren persya yano kren persya sarkar na kren persya yo presiden na yo prime minister na karkom julong upai ba kalong hi ba bor ngusung shit ha kren persya kata kedai julong upai ba oh ba kumta bor upai ba aba fikdewi kejing duna kejing bakla uyar sabah yaki ba pilale ba pila trisutom pilale ban cakri upai ba umdai ithan kalong rukum taha kan ikisni ban pensit pai ba kasuk ba ban pensit pai ba kalong ngomong sanar pernah mo pasti kasuk ba bandong kumta pai ba tondong bai pasti sanar pernah Nrai ban pen i kejing sya ban pelong jai ban pelong ka donut ke babishar banyak ke babishar hok ke badai ke balak ke bah yo pai ba kalau mutah tega wan ha ketu bohong menepi ban job election kasuk kasuk ban job election ban pensit yo pai ba abangan long bit ba ban keren ban pensit yo pai ba ban penbit yo pai ba kumne kumtai nrai nalapoi assembly pat kalong da kumai napoi parlimen yo ngalong da kumai kata kedai ka kejing i junga